Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin, hadirat, ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah, wabil khusus calo botingnya cowok-cowok anak kita Al-Hafiz Sulfahmi, dan insya Allah bila zaman nih nah hijrah dari pemuda menjadi suami. Amin. Hadirin hadirat, nareko tudang peniki intina ya naritumelo iri yelo doangang caluk botingnya. Nah sabak narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko angka tau si puluh patapulo tau si puluh rilalena si dion rong nainapa melo doang, maka pasti akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yenaro panglutta Imam Nawawi Al-Bantini nareko masampajat tomate nabila jolok tawih narekode naganna patapulo tau masampajat tomate natunda sampajat tomate na poda jamaah kita tunda dulu salatnya. Nah napa nasuro jamaah maka dajok kaki mangobi ko pakampungi supaya genna ki patapulo tau masampajat tomate. Namuni makundrai namuni anak-anak pagenai patapulo. Maka jok ke jamaah mangobi sarekwam mengigenna ipatapulo. Nasabak makatani masai panglutta Imam Nawawi Al-Bantini lihat desana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dan nareko genna kit patapulo tau mak depunga residion ron nainapa melodoan lori pengalat anda, maka pasti tarima pare lodoangi namuni pare lodoa ja yelodoangan pasti natarima pengalat ta'ala. Nasabat salah satu di antara ke-40 orang itu pasti engka matareng lilana ritarima pare lodoan dari pengalat ta'ala. Ya pwede makukwe to dari kumasang pajato mate ki bu ima makalasi mamu deni sama sampajato matewe akhirnya cedemi masang pajato mate, padahal intina ya nartu meloki melodoa lori secara jannah pengalat ana makotoni ro nareko tudampan niki makoke intinya yaitu kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aga melor yelo doangi botinge pa calo botinge bu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Aga betuan na ma betuan ni maka da yelo doangan ngero botinge naruntu iriasange baraka nareko angka decer dilalanna pernikahanna ma barakai. Dua, nareko angka kekurangan di dalam pernikahannya. Sebangka mana tuh kekurangan pernikahannya tahu? Degaga kekurangan di dalam pernikahannya. Sehebat-hebatnya seorang laki-laki, sepintar-pintarnya seorang perempuan, pasti angka kekurangan di dalam pernikahannya. Makanya yelo doang ini. Wa baraka alaikuma nareko angka kekurangan di dalam pernikahannya. Pancaji barakai. Di akhir doa agas yelo doangi sarekuamangi nasi pupura pakka jusero polo piseroe narepa
Peolo pi pakajun na seroe na repa seroe. Jero talu lisa naro pare lodang. Jadi narek ko makande pare lodota pada malam hari ini. Angka tu bot tim den apa aja si mata mapangiwal lakin na binina. Tapi nasaba itarime pare lodota. Siko si bongkana, siko mapen retojang. Ya. Tarumay si bongkana tapi narek ko itarime pare lodota. Siko si bongkana, siko lawanna, sebangka pero den apa aja lawang. Tapi pura lawang den nameta mapen retoja sih. Kayero pura tolilo kantor kawah. Astas teko carana ko laki masarang. Ngarang-ngarang maka samana talu tau ni tahu itu malu di suka wa milo masarangin ade panaka alhamdulillah itu nak nasarang. Pas masu yero tahu ada tamu yang kedua datang. Kada yero tahu magir na tahu pastas. Kak mile masarang kayak si kampok kuna sangero. Ka agama masalahna nasa deto na sarato dilawa bami yer nasa hebakna tungka pura lawang non rosi tahu mapen rekojas itu talu tahu ni lawat talu tahu ni mapen rekojang kak hebatnya itu kemungkinan besar doanya diterima pada malam pertama itu riwat tu dan penina yelo doanya ni sarekwa mengisi pupura pakai juseroi toli si bongkang, toli lawan, nekia, denan karena berakhir di dengan perceraian di pengadilan. Ayana roriasan akan ne baraka rilalena pernikahan. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, tetapi narkomelo kiruntu riasannya baraka pak rilalena pernikahannya. Dek ne pau nasabak lila. Tetapi aga kuncina riasannya baraka rilalena pernikahannya. Pegoki deceng. Pegoki deceng rilalena pernikahan. Pegoki deceri lalana atau tongeta sebagai seorang suami istri. Maka yero pak kuncina riasange maraka. Engka kalolo de pana pura mak bene di. Engka kalolo de pana pura mak bene. Meloi mak bene. De apa gadina. Marang watater. Sebab dua tu mawatang. Angka dina dega calon nama watang. Angka calonna deto gadina mau watato. Lebih watapi degaga modalana deto ga calonna. Iya nange kau kelolo degaga modalana. Degaga calonna degaga duina. Tetapi rajin si mata papoli deceng. Salat berjamaahnya di masjid tidak pernah ditinggalkan. Selalu berbuat baik. Angka nanang kasewa watku napodangin dok nah. Ndok lalu pula nitang umurku de pagaga beneku melo kalau singa ipu ngala ta'ala etaku nato dipegok deceng de pawa bene lat waswe narekod tania ngala ta'ala usinga niga namun roi madarari pasar bama ni kasindo nah lono bo singa ipu ngala ta'ala salai bolana pas turun dari tangga engke bali bolana de kalau lo baco sekalo singa ipu ngala ta'ala maka dia roba di bolana podato ya yero ya to lima lasa luku podangi pengala ta'ala nareko siruntuk ko maka da yero ba di bola aku to lima la mapat di ulunna aga pas sabaran mapat di ulunna macan ni ma dottoro togi ma buraugi togi capa aja lah sana podangi pengala ta'ala ke siruntuk ko ada ba siruntuk ka poda pengala ta'ala yoka pas narapi capak na kampongi angka sahabat nambok na mewa sisir untuk baco tega melolo melo kapu Allah singai pengala ta'ala itaku na to di mas sempajang nekia to di kalolo ngopa maka dia ambok na maka dia sahabat na rambok na podatoi pengala ta'ala iya dena paja semata mapat dia lakaku kodang ko siruntuk ko pengala ta'ala aga pas sabaran to limpa dia lakaku kare ba pala tu mo to ko siruntuk ka pengala ta'ala yokah salai kampung mata ngalalang ni angka suara ning kalinga baco tega ko je tu milollah kadai baco pedangnya suara melo kalau singa pengala ta'ala etaku na masang pajang etaku na to dipego deceng de paurun tu yero akataye maka der sore agama katai
Nelo kama bene de gaga diku de to gaga caloku. Agapi, engka to bali bola aku. To 15 ulun na, macan ni mabura to 15 ulun na. Agapi, nak dari suara agapi. Angka to sabah nambo ku to 54 dia lakana, macan ni to 5 bura to 54 dia lakana. Dera pa aja pa dia lakana. Maka dari suara lisu na baco. Kodang yero bali bolamu. Maka da yero to lilla seulunna angka tu ulawan na mega ko yawana dingin na nasubu. Denang kana pas wisakana yero na sabari na mapat di uluna. Oda to yero sabah nambomu. Maka dangka tu anak darah megaladan na letu kiwi de gaga na tangkap. Insyaallah lisu na selesai kang itu pakutanana 2 tahun selesai masalah. Lisu ni wani na letu bolana. Pas pura masam paja subuh mate ke kor bali bolana. Kada puang. Boleh nak. Kada niero bali bolana. Aga na kesimpulanna. Maka dangka gare ulawata yawana dengeng ta subuh. Mata taungan ni denang kata pas wisaka na yerna sabari nama pat diuduta. Kada yang katongan. Lo no may balika ikiai. Lo ni baling ikiai. Maka da yero suara pa pasui kare sakka na. Cocok ni. Nasa bato kasiasi ko iko nalo wale sakka. Ha? Nah, yalin ni kayak bagiamu baco Kana malay. Ama perangisi baco. Joka koronange sahabat namona. Kada puang pole na siruntu pengala ta'ala. Deu siruntu naikiang ka suara weng kalinga. Aga na puada yer suara. Maka de puang megalada nagare letu kiwi anak ta. De pagaga tatarima yero padiri ala kata. Nareko tababoting ya anak ta. Paja mapat dia ala kata. Maka de yero ambok naro. Sahabat naro ambok na. Nasang megalada tongan ni tau letu kiwi ya. Dega ga bisa makan aniga no tarima. Paku bawa ni. Dega melok ubene. Kong kamu di kong kamu papenrek mo. Maka dela baco. Cocok ni tu pak. Angka je ulawa kutuliwakatan ni. Nasabak nangi riwereng ulawa. Akhirnya menikah. Ada pengajana hadirin yang dimuliakan Allah. Maka dan arekotoli pegau ngokit decem baraka yang kita harapkan dari Allah. Pasti lolongan. Tetapi nareko angka atau natutu ipego edecer lebon na nyetanay. Silada kiruntu ibarakai. Silada kiruntu ipamase pole risesarajan na pengala ta'ala. Nasaba iye pa naruruntu pole pengala ta'ala riasange baraka hidayah dan rahmat. Sangadina ibuka i nasaba deceng riolona pung Allah subhanahu wa ta'ala. Makotoni roa. Narekomelo kiruntu riasange baraka rilalan na pernikahan. Papole kiriasange deceng. Papole kiriasange deceng. Insya Allah ma baraka i keluarga. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan Allah. Agamelo iruntu rilalan na riasange pernikahan. Dek lain sangadina sangat sederhana. Ya narti keluarga yang sakinah. Ya sange keluarga yang sakinah. Keluarga angke matasiwi sininna masalah angke rilalana keluarga. Nama gampang mije tu pak bu narekomelok selesaikan masalah keluarga tak. Si patonga ki. Narekolakaya si patonga si bawa benena. Benena patonga ng lakena, lakaya patonga ng benena, manitue patonga ng matuana, matuai patonga ng benena, manituna, insyaallah makanjai keluarga. Iya nama dari tahu si bongka, si bombe dan lain sebagainya. Narekodek na si patongan. Ya salah ada kejadian. Oranewe de na paja na tutugang jama-jaman na benena. Iya nange tate pitu ngopi misalnya ujok kagalunge. Tate soplo mani dua ulisu. Tate dua si jok kasika. De na paja na tutura benena. Padahal ya ro benewe. Tongang ide na malam pejok kana. Tetapi macene. Mata wapak keboleh. Mereka tahu mana? 24 jam. Ason nih. Makanya narekodena sepatongan. Ia nama dari si salah antara suami dengan istri. Si patongan ki, yer gua kuncina. Dari lada oranewe dena patongan benena. Benewe dena patongan lakena.
manitue dena patongan imatuanna, matua dena patongan imanitunna. Yero dari nasabari sumber permasalahan paling utama. Padahal nareko si patongan ki makanya jama-jamange. Mata koi laketa aja tamak biconca si dapena. Sebab dari itu yero napai lakena na standar motor na telu ni pakutanana benena. Yena ramadari nasabari nasi bombe antara suami dengan istri, magai dia nasi patongan. Padahal na ko si patongan ki insya Allah makanjai. Nasabari di sini na keluarga yang kemana masalahta. Maka de toriolota de gaga bulu de gaga tukuana de gaga salo de gaga lekoranna de gaga salo de gaga batunna. Angka manang masalahna rupa tawe. Tergantung mi idi tekko carata selesaikan masalahta. Angka tahu lomi bawa mak berjama selesai ni mat masalahna narek kondisi. Angka tahu kurapi dena sewada benena dua ngeso napa selesai masalahna. Angka tahu ye pana selesai masalahna narek kopure narepak penina dua losi. As madrufan. Tapi biarkanlah terjadi. Nasabah metona romantisna riasange keluarga. Yang penting saling menghargai ki. Yang penting nareko angka si bombe ri palawanganna aja naliwangi polis sosiwanni dan yang kedua aja gagap patappai limanna lakaye lauri rupana benena magai nasabak perjanjiata idi oronewe nareko ipuade riasange ijab kabul rimun rifurana sitarimat isi bawa amboe iya naritu ipau mete jance maka dadek na wadding ipatappa limata ri tapana beneta. Upana angka orwane patappa limanna ri tapana benena. Maka nakabarata benena nalori pengadilan de gaga halangan na riolona hakinge untuk terjadi perceraian. Hadirin yang sama dimuliakan Allah. Jadi kuncinya yero riasannya pernikahan adalah sifat tongek. Yang kedua, rilalanna apa si patongata tapahannya maka da yero melo i patonga rioronewe patongan ibu matana agar yasa patongan i matana yero uranewe bu akomiti matana pengala ta'ala nataro iminawa nafsunna aga batuana maka da yero uranewe na pojimetona rekoto lima faci na rekoto lima gaya benena de gaga orwane de na poji na reko macanti matun re de gaga beneng yang ka orwane maslu apa ulunna na kacocok makun re cantik mato melo na bubene mage aku meto matanna na taro pengala ta'ala yero ini nawa nafsunna conroto si makun re yero pengala ta'ala na taro ini nawa nafsunna makun re ri pareng kalinganna maka seandainya angka orwane masulapa apa nak kecocok ulunna na macam ma paraganda makun reye pasti angka jodohna mage nasaba aku meti pareng kelingan na makun reye na taro ini nawa nafsunna riasange makun reye karena yero idi orwane pakanjaki bate tamak bicara re makun reye nasaba yero atinna makun reye mabas salada tersinggung aku budi mabas salada tersinggung almar'atu kal mir'ah yero makun reye pada sisa camingi magi yero camingi bu yero camingi kedek bawa carepana angkana cacana apalagi nareko rapai camingi wat bisa ipijak pemang nek yadek na sampurna pada ma biasa makotoro atinna makun reye yero atinna makun reye mudah memaafkan, mudah mengucapkan kata maaf, tetapi dek napaja nengarang sampai mati. Biasa tuang ka nenek-nenek nih makun rei madari na parengarangi lakenna yero matua itona padahal metalak ni yero kajajiangi magai nasaba parengaranna makun rei malamun nasaba yero otak kanan na makun reye malopomitoi naya otakna uraniwe makanya rata-rata itu di sekolah yang ranking 1 ranking 2 makun rey
makro parsladi mage na sabak malopo metio tak na yero makun reye malopo metui makanya banyak yang pintar magi pali otak na oronewe yang paling banyak di otak laki-laki adalah otak kiri magai napoji itu yero oronewe to lupa aja tak herap harus lakon kana guruta to ni napoji lupa magai makometero karakterna narek kuburane makometero makanya anak pondok ko wite asi bali bongka sikoro wite te aka urane meto yewe na wacan benengi makundre to si bali bongka koro nasabayero urane angka tu apa karakterna pak tapahan ini di makundre angka apa karakterna urane yang pertama ada berkarakter seperti Abu Bakar Magir Abu Bakar ye panan nak narik pentingi mamekko yang kemeto tu orang ni makor tetapi sengi di makun raya narik ko angkala kita pada berkarakter Abu Bakar aja gaga macapila yolona magai tapan na salay bawami de na popau de na saleki makadalo care de na saleki misalnya to lima cerita ni koro boleh ko pandru-pandrunge to lima capila ki koro yolona tapan alabami motoro na nalo koro bola rondange macerita de na paramisi itu karakter Abu Bakar yang kedua ada yang berkarakter seperti Umar magiro karakter na Umar nareko angkalat kaibu pura isusu wajeri lalanna lamarie namun ritanga yer waju melo na paket apa naga tabawami tak bali bongkang aja tak heran itu adalah karakter Umar nareko angkalat kai mapakoro aja lalo tepat tajeng ya maseka upano tepat tajeng ni nasalaiki tanya anak-anak di pondok kong kawita koro tasap tu wajunna kaya Abu Bakar Umar sih dia narapi tak bali bongka madari yang kawita aga sandalan lemen reko copo na sarmeka Umar sih ya nah itu karakter yang ketiga ada yang berkarakter seperti Utsman magero Usmabu nareko angka lakai angka urwani tolinecis mapamula sandalana lipana wajunna nareko misalnya masan baju ungu lipana sulara lipana warna ungu sandalana ungu songkona ungu nah, biasa tuh ero limana mapakero timake ya itu karakter Utsman ya. Magito si karakter na Utsman Pak Bu yero karakter na Utsman orangnya napo jilat de nareko tolirapi wi koro onrongi alena tu agas pabiringi rusbana alena aga masering alena aga masasa itu adalah karakter Utsman jadi nareko angkala kita bu berkarakter seperti Utsman aja lalu to ditatale padahal itu angka orwane dena apa aja si mata nataro acule-culen anak-anak marina taro ini nang kasih tatale nataro sih alena taro itu adalah karakter Utsman jalalo tatale nareko berkarakter Utsman kita yang keempat ada yang berkarakter seperti Ali bin Abi Thalib age yero nareko angka melo na jokai tolimelo iha pace benena pada lamari si gandenge namo melo lo pasai na gande to benena namo melo lo botinge dena melo jokka nareko dena pace benena itu adalah karakter Ali bin Abi Thalib aga pantangan nareko makiro nareko newa ki nera ki jokka aja lalu detace jokka-jokkana tapi dena apa aja manoko-noko ya nah, itu adalah karakter dari suami apa yang ngidi makun raya hadirin yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan Allah selanjutnya yena renangi makadamelo tu sifat tongenga nasaba engka mana masalah di dalam keluarga ta kemana maka ya sangat keluarga yang sakinah ketika kita bisa mengatasi masalah-masalah itu yang kedua ada pimelo icapai adalah keluarga warahmah ya naritu si masing-masing
Ye naru intinna parelodangan kedua nangi maka da si masing-masing ki namo angka kekurangan rilalanna pernikahan na baraka kitoi pengala ta'ala. Namo angka kekurangan rilalanna sedia pernikahan na baraka kita pengala ta'ala. Ye naru isa nariasangi si masing-masing. Nasaba narekko keluarga sakinah bawa meloyak tuangi diselesaikan malah salahna kia degaga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala masih seruntu mage hadirin yang dimuliakan Allah nasaba yeroria sange keluarga engka capu yeroria sange cinna rimatai sebanangi pengalatala nataro rimatata engka capu yero mage upana na capu yero nareko capui kecantikan na makun reye sebayar makun reye angka na berakhir kecantikan pada sisa tuh bunga-bunga pak bu nareko umur 23 tahun sempurna kecantikan nah mendre 40 tahun mamula nih makurang sampai 80 tahun namobat dak soli aga tapake ngi makun reye tata ibar karib maka capu niero nangi ini nawa angkai mundur di matai maka natarif ngala ta'ala riatiria sangi rahmat maka cinta yang berasal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata tetapi cinta yang berasal dari hati akan dibawa sampai mati karena pengala ta'ala angka tu apa unsur riwata kaleta dek nawat di degagayir salah satu diantaranya adalah hati magai nasaba yenaro atie non rep ngala ta'ala taro manengi gudanna de cengi yari gana jai degaga tau degaga tinna angka mi tau malasa tinna angka tau mate sisa nia tinna onrola sana tinna namo bali bola nami mita de ceng alena masusah malasa tinna onro matena atina na masusah ni hambali bolana alena manyama papena dina mati anatina kumakoi kami to makro kami to maka hadirin yang dimuliakan Allah ya renangi ya sangi rahmah munro rilalana ati selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah meloe yakatan ni masa rilalana pernikahan ya naritu melo iriak katani jancitar yolona pengala ta'ala angka kapale jancitar yolona pengala ta'ala angka jancitar yolona pengala ta'ala tempona ipuada riasangi ijab kabul tania bawa sitongan na orwanewe puada riasangi ijab kabul tania tetapi namo matkun raye angka to ijab kabul na demi nari pala-palang aga ijab kabul na matkun raye ijab kabul na matkun raye ia narutu tempona niat melo laksanakan ngiriasange pernikahan. Ia naro ada natawe ko Jawa ipak damba botinge tempona melo ipa kawin serah terima. Magai nasaba tempona ipa niat boting ronewe melo te ipa niat boting makun raya untuk melaksanakan riasange pernikahan. Nasaba pernikahannya adalah merupakan ibadah dan ibadah paralui angka niat rilalan upana angka pernikahan masolang niat nah masolang itu upana angka pernikahan makan jam itu niat nah makan jai lempuna pernikahan nah makanya yero Jawa napa tudang napa damba nasaba melo metop paniai ya po ada tai diogie angka ya sepatimpa aga sana patimpa tanga pura pikawa pekawin napai pasurun tu botinge na inapang ka na makato-kato ri pintue pasadia siki ampelo ang kasitahan pintue melo si pampiang ngampelo itu ada kita dek na marigaga karena itu hanya adat dek na kesolang seandainya ipegau ide nepegau dek na kesolang tetapi itu adat kita magi tomato tariolo nang ka ada mapakro ha magi nang kaada na toriolo tama pakro sitongan na
Ada na torielo tanang kapating patanga mapakro riolo. Tania tahu berkeluarga korna kilore jagai pintu apa ini tomato terus taruh kro ya ni ka balik isapa yero makutukut pelaku magai angkan nabasa dia ampelok tahu magai sana makoto-koto matua iya naro melorialeng magi na melorialeng an nikah riasannya pernikahan engka baraka rilalanna makana riwerengnyero yena romelo rialengi baraka mancaji patimpa parukusan lorialena riolo kanya yero angka riasan wala soja angka ni otinna angka ni apalna angka ni akan sana alosi angka ni tabbu magai niga melo rialeng yero melo rialeng de pana berkeluarga ya yero melo rialeng de pana berkeluarga supaya malam mai tak buka atau parukusan na iwali tamako kwewe tanyana yero anak-anak malolelo malai padar yang kacapu ni sinna kasih parlo mestangyoce pada tanya gunana alena mali tabue alena parikantongnya palle oleh kakampol lo tawi tomato mana menjadi parikantongnya palle padahal tujuannya yero agamata yang terbungkus dalam adat riolo yero gunana nasabariasannya pernikahan an nikahu barakah angka baraka nataro pengala ta'ala rilalana yero gunana wala soji aga batuana wala soji ipallai niga ipallakan ipallai boleh tau berkeluarga ipallai aja malah tau berkeluarga kero ayo gunana nang karya wala soji ipallai apa mega mungkin karena pergeseran waktu dena gaga pahami ki sehingga pada rilada ni kejadian tanyana yero tau de pana berkeluarga malai kalau di Jawa yang kita lihat itu lempar bunga ke belakang itu diperuntukkan yero pasulena ke kampota wala soji hadirin yang sama dirahmati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala desanir pataplo ni man nih dene sedingnya tambah pice dia Andriku Sulfahmi baja di baja nareko tudani ri Pelaminangi perbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim Imorong pakuli-kuli baca pakuli-kuling baca aga gunana insya Allah dekna nakamata-mata benemu rileng ya nanaku yang santri ngerame main kulok botinga morbang baca nak selama kau masih duduk di pelaminan baca materu ini sikir ya cenin rarana uroniwe insya Allah dekna nakamata-mata beneta yang kedua narekomelo ni makarawa pamulang ribeneta taman ni ronangi ri kamaraya melo ni karawa pamulangi beneta yero nak tabaca kul in kuntum tuhibbunallah napa takarawa beneta insya Allah dek nama bela melo isalai beneta aja mi musalai tasulanga laba nih bu laba nih selanjutnya narekowan nisi melo kita makamarai aja lalo mutama na narekode mak beresalat tama kamarai bot timparu yare kana bot tilau arapi ini bot tilau
Aja lalot gagat tama kamaray na rekodena bereseleng. Magay rilalan na kamarae angka pasukan na iblis latam mamukah. Nareko ipatadatada ngilimay ri pasangata mapalla isa ding nareko de tak beresalat tama kamaray. Dari kigabu ipatadatada liman na laketa kedi mapalla tasading. Mapanga ki padahal ipajala ki pase. Magay de tak beresalat tama kamaray. Na iye panat de iyero pasukan na iblis latam mamuka oleh kamaray nareko toma beresalat tama. Gena rupa sabaran na. Aja gaga matepak kanu kurilalan na kamaray. Upan nang katau matepak kanu kurilalan na kamaray. Monro yero pasukan na iblis latam mamuka rilalan na kamaray. Nasa bariawana kanu kue. Akiro monro macubu. Anak-anakku yang mana aja gaga palampiri kanu kunna. Yawana kanu kue onron na iblis bersembunyi. Aja lalu gaga matepa kanuku rilalan na kamaray. Narekomelo ki matepa kanuku. Isaliwan na kamaray. Satu. Ajenne ki jolo na napa matepa kanuku. Magay, melo je ipat de yero pasukan na iblis latam mamuka na napa itepa kanuku ta. Yang kedua, nareko itepa kanuku ta. Aja gaga matepa kanuku wani. Magay acaki matepa kanuku wani. Nasawaya cangi tatala iero nangi pasukan na iblis lata mamuka. Iye narato mato atar yolo. Nacalalo ki matepa kanuku narekwani. Magay upano panna to matepa kanuku narekwani. Wading nasabari iero pasukan na iblis lata mamuka. Napasisalay, napapangewangi antara lakayes